Okey. Siapa? Okey, soalan kedua pula. Apa khabar saya? Hai saja. Hai. Okey, soalan kedua. Siapa rasa diri dia cantik tekan 2? Semua ngaku-ngaku dirinya cantik. Mai. Tapi memang cantik pun. Okay? Ciptaan Allah semuanya cantik-cantik, handsome-handsome, gantang-gantang, gemes-gemes semuanya. InsyaAllah. Pina kalau cantik Ustaz. Betul. Serius. Kak Septi, thank you. Terima kasih sayang. Hai. Gift title. Kak Septi bagi saya gift title. Kita bagi JJ Kak Septi. Allahu Akbar. Tadi host cakap kita cantik. Semoga host tambah handsome. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Seperti dunia anak yang empunya. Dua soalan je, 2 dah lah. Kalau saya masuk tak, tu nyanyi. Kalau saya masuk soalan yang ketiga, saya takut awak tak sanggup nak buat. Siapa nak dengar soalan ketiga? Saya takut awak tak sanggup nak buat. Soalan ketiga. Keong. Sanggup nak buat ke? Laila bagi. Betul. Okey. Apa tu? Siapa yang comel, sila tekan wishlist. Comel, baik hati, cantik, pemurah, memang lawa lah. Pokoknya dia yang paling cantik, paling lawar sekali. Enggak ada. Kak Septi kat Manny, Mas. Pantang dipuji. Gersep ya. Gersep banget 3 orang ni. Oh my god.
dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Berilah tepukan. Terima kasih tak? Thank you so much, 3. Sekejap. Ada abang... Apa tadi? Nama dia lupa. Dia invite saya tadi. Cuma secuil bang. Secuil saja. Keong MHZ. Ui, Hafiz. Ayo. Lama tak jumpa dah. Why you reject me? Bukan I reject. I tengah menyanyi ni. You reject me. You tahu tak? Ada live room saya. Ada orang cakap I tak famous. So tak ada orang nak accept saya. Weh, Dan Huan. You famous kot. You memang Dan Huang ke famous di Malaysia. You tahu dia tak, Hafiz? You tahu ni Jack tak? Jack. Pernah main kan? Ya, you kena dia. You mesti kena dia. Tapi you tak ada follow saya. I tak ada happy. Sudahlah. I pun tak ada follow you. Sorry. Iyalah. I yang tak happy. Hello. You know follow Hafiz. Hello. God. Hafiz is a famous people in Malaysia. I know. The followers are. Hafiz, you can play the PK. Sure lah, of course. Why not? You can play. Okay, so you invite satu kawan you. So saya tim siapa? Saya tim Tan Huang. You team I lah, I betul saya dekat dengan you dulu I sini tak ada itu tiket You tak ada tiket, you Kalau AD 个其实还真蛮帅，真人更帅。 Hello Brian. Halo. Hi Brian. Kamu masuk emang tepat pada waktunya. Mereka mau ngajak PK. Oh, salah aku nih kayaknya. Boleh main tak PK? You boleh main tak Brian? Main Kalau apa punishment boleh main tak? Punishment apa dulu? Main Push apa, up, start jump, anything lah. Yes. Gas. Easy lah. Easy. Boleh easy kita cuba. Okay, kita cuba. So, kita start dulu. Kita start dulu. Okay. One game saja. One game saja. Okay, boleh. One game saja. One Okay, game. alright. Biasa kurusan bi. Hang tu je. Okay. Kita last cakap punishment Kita main dulu ya. Kita habis dulu baru cakap punishment ya. Kita habis dulu. Okay. Okay, kita mute dulu ya. Okay. Mute dulu. Okay. Guys. Wah, kena dah. Dia nak bising tu. Apa bi? Apa Brian? Kok nge-lag Brian-nya. Guys, go guys, step guys. Apa, Fiz? Apa tadi? Tolong apa? Enggak, aku mau minta tolong ke Hafiz saja. Ini mah kalah, aku mah jadi beban. Jangan. Kita sama-sama yuk. 大家我们最简单先啦，因为最简单 A D 个 KC 阿哲、马宁书、阿青、贝伟姐， Ini 我们先简单先讲，因 Malaysia 为 juga. 最简单给那个荧幕，给那个荧幕这点赞免费的票，谢谢音乐馆的喵喵点赞，感谢音乐馆啊，点赞先，福袋， Maaf lahir batin nih dalam bakal kita. 不然 A D 个票。 Guys, tolong. Tengok Tina, dia dah screen like. Jangan lupa set dia screen like. Bonus mission. 我的福袋很好看，还是一样这个。 OK，来豆腐， Thank you, macam. 豆腐，你的那个还是一粒是不是你留着先啊，什么鬼哦那个5倍留着先啊。3倍，解锁，双倍一下啊！ 14 guys. Ya. 来，家们14个人，家们14个人，上再走一走，来14个人来。 Hello Kitty 啊，上好啊。
14个人加了，一人一朵花，一人一朵花，一人一朵花，14个。谢谢明明啊，谢谢我 PC 啊，谢谢明明，谢谢明明，李佳晴，看到贝伟杰啊，谢谢贝伟杰 ，Thank you 啊，多三个，谢谢AD 哥，谢谢 Win， 谢谢买豆腐 ，OK， OK， 多一个，one more，OK， 我不拿了，晚上好。谢谢，感谢我谁？谢谢 Hello Kitty， 谢谢。上飞。Triple guys， triple， 上飞。一个手环等于3个，然后500币变成1500币。Ini main apa gila 17,000. Oh dia pakai booster ya. Kita punya booster enggak? Guys 19,000. Maai. Salah kita ni lawan dia Abi. Kita keluar lah, yuk kabur lah. Bác去玩 game 啦，玩 game 玩什么 game？ 感谢豆腐，谢谢炸飞。欢迎萌萌，欢迎大家 ，Thank you 嘛，谢谢大家，还有1分钟。